malungilita silsin mo na tingin ko kaya karma mo swil to in the afternoon tianga sa PSL program ra kasi sa bakti nguate alle bringa sulit tiga teruruba ena laangaria al sumula bringil mo dia show up di wera do mule ti solo ay sura siya Kambes ang nga PSL program ringil longot mok ring lagi ko ro amda so se kadukuk meleela urora Kausischakl mo another hour another guest lo mong kila Kambes magi ko ra di o ay sir kami maganda look forward mo or sellable ready hindi yung BSL tinitili la klibela orgi ma history bela gumdasyon mo si krolele yung mga dadura butok la other bela tira ni if true talaga mentra iran men mutrela wang agi ko di excuse ni hindi siya ko niya temel ang musuel medyo na mo hindi look forward mo ra sa program ra Kausischakl di ako ngil wasing mo o lagi ngil wasing Kausischakl di Kambes may create his program under this program mangungilita silsin mer kami rokoy yagi mo mo laldi wagel ko Kausischakl mamra kel sil sumak madasi algi mo ra Jack Henry Jackson mamre yang morang irmang ada do talsiga o diule ko ka bro I'm sorry bro itu malungil sol mo ma Moses malungil sol mo other vela lo mesa shorgit ako mesa tel reportra tagil for our organization la World Tourism Competitiveness waigal blue la competition ringira tora kangkora kami rubag balong asireng ale Blura Europe, Portugal, tabla stirirango ko dak masya kamiwa the friendliest country in EU. Magtamlang wa number 1 spot. Ito mo Asia, kita aja kan tiada surprise sa irma. Ito mo Asia number 1 ko friendlier tourist adel mo tourist ringi blura huripi. Number 2 Thailand, number 3 Sri Lanka, and number 4 aga gidele Vietnam. Tanam tinik masih sel bora belul. Kau kadang sel bora belul oral. Interview tinik masih. Dia kali gel site lagi blomes. Lubun kal lagi mulngang. Monument lagi belum encounter ngarang. Sel lagi moral lagi impression lagi milai. Sel friendliness ada sel belu. Segala loban maral. Mal important tokora friendliness. Yang ada satu tokora gagi dele diplomatic masih you may not get the second chance to make a first good impression. Sel kotel impression lagi da mesti tourist segi da global. Waya kini ngerti remul merail mang. Edrik lang ada benefit as ko mablu friendly moral kang kodang. Len ngari sektor Amerik masih word of mouth is your most powerful advertisement. Pergula sel el togol todra ngaren el om sharingi mataraat sige da ko si advertisement lengel ada ko ngasay ego ko ay sa selil as ilo ay sa taraat mang spread around mang dito rangore mlaruli ablul mo famous ra to ra kan ko da ta agagi de bira criteria masing la belul lo labas kumang tamo friendly nation. And number 1 sel wad open el mora adra ko del bulu. Say number 1. Number 2 asumo kami sa kangkodangan. Kamalik mo sing vulnerable wam. Hindi ako timlugar ngi at least say hello. Asumo ko spya nga say when girem lokora helper ngi. Masel number 3 away hospitality. Kita po ka duol. Lolo nga siya ringi as kumang osiga restaurant del borngi or ubeng tour company taxi ngarang help ringi mal mong larungul mang ngil impression na ngura abluwang ako tumura other side ra coin bora idung gel blue hotel makita service ma alubet mal rude moral foreigner tamlo betik masay bura Pakistan ko tamal rude moral Number 2, Ablura Bolivia, tia South America. Luego, tamal, dia kalungila service ertil morar kang kodang mo. Dia kalsa lungila rating ertil. Yang number 3, of course, Russia. Russia ko tamal rough.
Latial blue aman makalokol tamarada di tooy. Say number 3. So lang direct lungila tiang direct mo effecta ka gidel investoras kumang tame mal friendly. Ngaka al tutawa ngadar tirul okya ngakal imo nga dir gidel Australia imo nga buy gara California pero ngala karangileng nga kirsel blul el milses pa kel blar ngimang kim ko ka ngala pa sa kami kara survive gal ngaw. Anyway, tiga ngartiang leng soril mala permitted tin mo blula tara Korkom Valley. Permit at tablol construction company mula mura palaris makmitra employee say mura land and survey al survey ka do itira ngari EQPB. Di tigida gi mo landset takpalwasi. Hey, Jackson, kamama na marala blula South Pacific. Di timla ko talgi merbelaw kuna si arma marwa Fiji ngil bulu marwa Cook Island masi dal bulu ya maralo ngil bulu. Sige number 1. So number 2 gagi dal le agency gib lamor ngi gib lamor alan and survey ma palaris melang EQPB itak borak masi mal friendly service. Tigal employee mal togal merik le mal mudur ka mami ora kada imo mami mas ready agim ready health program will impression maksokal kuk tingut yal syok mas keep up the good work kami will ra government mal happy proud sel ng adal ko obis kami ko malungil entertainer team industry will impression kudos kami adara ngara palaris may will ngara land and survey ma EQPB kami will le ngara private kagid Telkom Balira arwang ale malungila service certin mabili ta kaminera kagid ngira arwang malungila service vertical adamang kada continue nga sige dal mauza in the long run direct mo benefit rigid ma kan ko nga to may ma investment will may mangungila isa na blula kung sa to da tingala Johnson Tobiak mase a smile is like a sunset. Free, hindi malungil impression of baskaw. Gyan atar bela gyan mo freely mo rakang kodang, tigal investors bela balwatin, continual bela benefit ringimang. Diyan ka tangara gagidile listra hostile country wa Pakistan, ma Russia, ma Bolivia le, mal ruder other ngil. Believe it or not, even na bulura Paris, magtamal ruder other ngil. Aka na mo sel buluang, ada jakal friendly. Then ngarap na matinig France. France. Let's go makamo sem lokotora Miguel already dia ka sorry ka. Hindi ka sorry anybody speak English ra abaluri. Makore oret pa sa tingmil adra France ngara mamal timid tiang Tek mo sendia ka mamal tel tingamal French language ligidel mo international language. Somehow some way atal mo ka mother till ra adra toran tele blura Canada. Tumlam itu adra England. Betul dulu English mo international language. Kasi barang di to this day. Oo, mang sila mo English. Hey, kama madala sama English tingar tiang mang. Teman ru. Elisabela aja tingar sel list mang. The continual le mo ngila service rigid especially tigil nga front line arwa immigration customs sa margiril friendly mortigal adren. At the end of the day, Lorala sige del impression of Lobal Maral Mora. Habluri promote travel wada mo. Bongila asyo while may. Sige da. Ako ti opening remark nga kung mamsal. Kamgolo tiyo gusto may go hotel. Umila service sa hotel kami yung. Hindi kaktire dal blar menga sa tigingira turisten mele mama el kamlongra ala hotera selmer aden malawul taswir. Selabong mal make sure mama mal rating rakuk kagal magigal hotel bela itara tape maliasu. Mga kumisay kalba esel bolo nga yung kitil comments ito mal members ka makumis len maral kariya bibil ko may ko kita experience tir nga for example nga bil ko kulbang arabilis tanaybo to mang maral mang gimban take care ni mang lasel maral latak lo sel sukom ka pungira okya
o kaya ka mungilaran din. Mahigil memory tira actually latak legal dalongoli dan mora matri ada belau. Mengkita kali sekora friendly. Il kuada atre ku tigi bungot awa blue up mahigil selme ada kata ngada uringi ta kong e kong ang nero ngara sei kita marulia ada mo feel good. Meng dia akmal om das waseng gil waseng di ku kali tigil baby tigi edaran dir tu kota ka mete se muling tawo turis aiga visitors gida ku mo hosto mai ke gid mo oi Sì. E direi che alcune cose come ruba che jangan makita PBA lutin mamrula exit survey. Rawang aramot ito ko di mamrula exit survey. Sel ngar airport et mall filap agel di voluntary the mall filap mase klekker bela tratap say klekker ge kamo rate temlaw lakal ngila service ngila attraction eso lang isel endirik mase kamo ice mase ngara somiu somia bol beto ka shopping somia lista na gel sorir mang kadamo ngay mamudu respond back to them at the end of the day marketing is basically seeing the void in the market and filling the void. Jadi sehingga somiwe a private sector government will respond al mortir mang. Hopefully a PBL mamula exit survey. One time every year mamula exit survey. Kung nasa na mo overdue. So lang may mas kami adra news mo kung print na adra bulo o mesa yung madingit mo sehingga nga. Adol mo improve ra atmosphere ma climate ra ar adal may bisita ra bulwa. Di so far man mo darungol rosing agi dira Australia mase nga ka kamanamura awa Fiji mangarang ma iterbulumi angod yaklo ko bulu mase hahal ka dira ba ka Rock Island mase mase elangak mo rulia mo seta at turgaw mga gel other of dila kalmay at least kung I have del mo rawak anam snorkel and barbecue mo lilam lutel may sige na lang next phase at yagi dele trigal adal adakal mlamay mo sulang Diyan kung nasulwas yung first impression is always the best sa Tokora tourism. At so kung tingara airport itungir ra airport yung wala ko relax. Obera balul moragal hotel aro kulto ka di maral bongil migel continuation o si. Hindi nga rin ako kumasa siyabal kung mo doon. Pata kay bela. I see. takay Pata kay. Kung compare ay get rogul blabas el bulura Asia rogir velal at top most expensive part of terminal. One. Number two, hindi ka sa dorul. Krimal albakle, di imol ese bladre liti ale international night. Itrista po ang loy kumalitak mga hindi. Ekrel sen ngani amasel lutitran ng gel may. Ang modern ng setting ng gel temor. Ling playground ng ngara kaya erong ula. Ako di ka rin mo na kasail mo na diyan ako mo itrap toklade. Mang sel mo ko rin wasing giral nga niya. Pala a formal the feel wasing nga mga abli mo expected yak nga mga nga will makadidigi del improve gid. Lagi da best ako mas ko the best patra Pacific. Sel the hotel bile berubak. I see. Bela kita travis gid del improve gid leng ngaria maklol hotel ngar bela baby ringya adia ka raigal bulura FSM. See. Kita maklol hotel to oringi man maklol okya ka beri. Kada makarang ako mo to everybody mula klar gid mo sa el ateleng mal bring la arala bulur bela. See. Tel hotel til albita kung dato mo gim meron dato klura tal sales. Tato makara kada malat tigil high end tigil uling asos. Di tigide lakad mal domen cycle development ng arbelar ilang kung si tigal investor ang area lomes ringi ultimal continual investor belaw Mario al time maralaw ringi karang mo sa crane tir halo mo sa ringi ngirma arang tongakal crane Hindi ako malsa over real photo ni na ponggel. arang kadrab tongakal crane so lang yak mo do ngigidele engineer wangale
Imasing nga rin project ra iray, lukong up to 1,000 rooms. Oo. E direct ron nga siya ra 4 seasons mala permitted tir. Rangar ngayon, lukong solil mutel mo mrula, a hotel tir bebultial island, e direct continue solil ra over the water. Mang sige sila mangrove forest resort tel nga rabitra bila adal baratang al umrek mang balgulak masing tigal investor ang namra labulaad especially Asia masebe lawa nga rin offering rin Ngaria lesar belaw. ngayon lesar belaw dia karang hotel basyo nga kanang tigil tiang sila Christmas mga family na mamilir Hong Kong mulwase yal congestion ra Asia. Adabo the check-in the hotel gid mo dangaralain. Pada top the vehicle mo gadosiga taxi mo dangaralain. Ara maging ara train mo ra Disneyland maging aralain. Adabo ra galle ride ma amusement mo dangaralain. Sa mo mereka kaskarete. Kaskarete din aralain. Adabo ra bela brother, you know, mura ya ka feel alive. Rise of the sweat mo. Sige tara attraction rigid mo ra tourist si mal gid del continue langar tagi del mode like you say sige del exit survey mal mo help para PBA ma marketing tira mo aim sell book void ra market agi del feel rigid Na malungil ngarian mo on the other side of the coin. Tangarian lem sa belaw malungil bulu mo tira do tari. So kamo extreme. Tiada ada climate change. For example, tangaria, Sen Judy theory. tangaria adra dois silgotum nerbela. Betume saikal tumora museum. Albo malbek pudengela shells. Beta avarir. Ay kangara mo ko makawato laban medestia. You know, sige del mindset. Albo ra piatele picnic. Albo gangi kalma use mawen. Put this in the ocean. Nung ngaram ko, siya ko the cloud force. Siya ko may serging force na IQPV. IQPV da kan kan bin sila siya development tawagin mergis. Tobda sa climate change, so clear long run. Egal tablong agela kabulment. Wrong state, tial was siya development ta global goal. Yung ko gil adjusted tial leng alasted 3-4 years ago nga mamoses ang kanya adra ho Singapore nartiang ay kan plan sa tirul ko mulo na alsin sa kadam na mega mat tulugo yang nga sige din mode marredar kita amlo asin sebel disen morura process and medio to dimlot mo debra mang adra ka metro reng sa dirang gil mo matangel wasi kam da tial wasi abol do ortial Marriott Ingarak niyo lolo makantile edong sa dangil imol bulo ilakal lang dile me selgu pitang bakit sel bitaw ba license irto ko blal be to ka holo ko trungil luntas atin al Mario tala tara angara tenen different muklol hotel am namer belaw I see. tira pursul wa permitted tin ana da bela giril dito kan mo sa development club ko mertial bulo yabo mo tok audo mong mo yasu yak lang adar bela Mo already ada ma hotel mo yasu lang moklo kya kuno mo aralain ilan dia kata aralain to gani kita sa mem kerti Rato lagi kita del mal retail industry del mal bongil lagi dia kalwa gel makol bulus ng area mining ringi hindi arwa Australian mining gold tama diamond ultra adel jadi tiay gil dit ya gil mal gida del mga wal ringi continue PBA mal make sure information spread del more triagi del operators ma tour company ngaringi ako ang lagi ko orera tara tour company part time mga raskura PCC tara time at tanura Rock Island of tira tenal tiga nga retirees malabaw do tiga am lekyam para Rock Island del 10 days laman blong yar ni tial environment revela ma service mutidim del tipra rogul makadaraw do oo mang tiga nga peaman makuludo de mutel tipra rbuy malmek masay tiga nga lokong beyond their expectation exactly ulit the camp para Rock Island
ngara kaya ke omesaar mangarang segi deng giredel continue el merurtel industri man mal mau ngilm lagi dah bala competition lagi tadi tadi talgi dah orang beluan Ma alba apa apa ngira Malaysia Ili ako mas na ahuriping. Toribiong documentary na Sumatra. Itirgel retirees na adra France o masindir adra France. Ma Australia am lamra Sumatra. Leobo nga ududir ma earning sirtir. Tiga rumah kam na rita di mall makador ang makador Airbnb. Betial bla la awak lung nila hotel raw. Bili lang ka rumah. Alam ko tita ara lang ano gimel tela. Le asmental adi imoklo kumadalo ba? Alo la di Ada mo mo kung bigil ang atel-atel sa Indonesia. Ano kulto ko mangkalata ko 100 talal. Nudo dra Miguel. Yung ungal interpreter ngi ito may sir tal sil slome sa mangit te mga ramakal men. Ang madi la 14 dal. Ka umwa magit mo takage te kasi mo okmi ya do mo nang mo madi la 3 dal. You know? Mang kegit lendial nga lang. Sem open sibr. Matira magigi. Problema, gila mo mo siya sila kung mong songs. Kaya kita, nakatin ko mlaga, ulit rustin me. Ang koram na mo, nganak sa mahaw silgit. Leda mo, hindi wan, ano nga yan, okay ka rin eh. Yung resta. Manggiri ang adalo, masin mo doon sa higit din eh. Ilang ngugil na service higit na QC, ngugil na buluan. Kasi makarang eh. Magiging na ungil hotel mong motor at may nga sige na issue na gaya bakit hindi ako malungil subject kami kuktuwa subject ro Mara malungil o dosong idal amrel was narisil aisil tilobra hospital was lima dahil other hospital adigya ula audo lomdo tir lesel grant federal grant ramdigel mel kinela covid ablasto ni mo da kaurehir hindi kadir madengel was yung uluay sa minister Rahel de vice president era sil was temla smay kaudo ragu pepir ra krantel mumdo dertir hindi madengel was amo til hospital amo o bring-ringiling dekel mal klora yo sangarangi angara ikil doseng federal grant kabinentam digel el May yung ay sa Vice President era 12 million. Alin 12 million na ayo sangara sa hospital na udo dram digil. Igel ku government gid olto da 13 million. Mangel wase kidal adi o mesa news mangel wase. Aya kaisara blul adam lamo oida adrong lel President digil geul ade o sobram digil lutul mom sisi mereda blulat mla armula mla ngubtaba bebir obisa kabelmente stop igel el ngia kitrom ru malu bingil ulen musong adam digel tax tira mora di algiren mo mang vice president ma ay selwasen temadengay ma president selwase dia kadil hospital mo bring el stoba bebira program ila hospital ma skula ala igel koto buto ka skula dire kala ngara 10 million na yo sangarngil todra krantram digel meng elai gegi dal logim le sugoma ngele mraul adle ilana sugum imala pa Trump elal el kata igel wirukol mal songai mal luid lu dram digel rakam metri ang tokorngia kita mo amal klor tutelela ado mes ma ado biya gula mal girilo mesetiang len tiang mal mo klolu do mal aka omdas luasing mal mo klolu do dra gidil mergid am tiakal mergid lek menglia ngaria imorang lege ngara digul mo ra imorakran am mo 2 months imlam gim imora adal kudunglil Ladar belang mga school mo meredra imora grant mlegiren mora Washington DC mo direkto elam lam gim bengak madengel wase
Tia ataw maralme. Tia ta siul maralme gired lo si tia ka magararni. Akmo lot kia armreder belaura 1981. Sa aldadura kampat. Imura tukol na pegulate bula. Agil na seura adam rigil mergit. Luldimukra food stamp. Ya ada belau tirgil mem ngetekle sel time adulosi. Dia bodo la food stamp. Dia bodo la igil federal program sel dia ngar sel giril mergit. Le bodo sauringi el gim da igara trak lo seka malmo. Akamal sel bo agumda sel time malmo gula rungu ke kami rubagalen. Segi del time ke dimla ka ngai. Ela ke guk soy sebetel esel mo oliak dogurit sira 1994 estatal bunga ikam ela ko mesrigit mal mom gadaliala albuleta sigur mga ka in retrospect sa ika kilong may ka dolay hindi ka mo abuloy si mung imo na tukoy mal yeda subi o se yang giret ligit ilmo gutmok klasyobay gutmok laureret wa turis ay sangkaruba ilmo so ligit il mawdo da mabluat hindi ka mo selet tama ko mesingin mal mo klol alu ma kata makarang. Ginel gut maklit, especially ang mataklen tigalong rato ko kaysa ma ruba ka Michael state government not makal imol blue ko gut maklia. Lo sa kata makararulia ewetlet. Bliwek kergit lagu kira ikalu bol kata makarang. Hindi kasi ito ko di mo kurigit elala ko meset yang maklo la adesiul maral mem gedelo rol girel. Tamkora ul mo ti o sum gira kin. Yang say. Tina the swek. Tial el Ministry of Health assume nga na status quo. El depende ra el grand like the ulsa malgoy. Yang dia ka sustainable. Len sil sabak like agi del programa Miguel el kata either the brand mom sis the mo confused lo siga, the mo desperate. Ado swek mo sit tigit. Namo giredel bay i-change tial hospital gid mas health service gid. E plan make it is a regional hospital, regional medical center. When I say medical, katangat tiyang service Rakwam, Blue Lap, Micronesia, Marshall Islands. Iralguk number niya, will connection gid el mora, bebira blumel it may. Now, self-al regional and namo giredel directly. Hindi ka makita the joint venture, kita may bibira maklo hospital. Kita presente bilo ko blura Indial ilmarma. Asin kong hospital matigat ko na mega offer ko sa aman health program. Hindi ka makita the bora international bid. So lang nagmasabi lawa o sigra partner ka ma'am. Mo run ra Ministry of Health. Rulitial hospital mo regional and okay ra ma'am adi nga ra maori. Oy. So lang from there and as edad tigra adal may ako balil may American lang hari ako may human clearly. It's a corporation. All they do they run a hospital private. Ngari ako tulungil adal ngari loror mahuriping direct ngari atara adal kinul mertiang sa illegal loror sa Philippine Heart Hospital ngara Quezon City. It was say, you know, I can build you guys a private hospital. Say, how you do it? I say, hey, I have a contact with the nurse, toktang, agagi nila interns. Makmohi, masaya, makmasasa. Already, rulyala, tried work on that, sige del ludas, tiga di tilmay. Le health service, ay yakal stop. People need health service. Nice. Sige na tara, route sa edologi ugi, mo assure revenue mergid magagi dele special patients sa mga micronesia may len why should they go all the way to the Philippines dil mervelasto and now tigida aktiw ay sa community de ngaringi nga ko nga sewra tara group ra India el sorir el mo open na Palau School of Medicine mang tiga nga auditam lang wa endorsement tra minister. Eso lang talamer albuy del mo file pabilingir. Tam lang wa corporate paper tirbelaw. Tanamo incorporate register a corporation state.
Ito kurak masih tara benefit lo mesa kami adar belaw. Pergi rogul ngara skulang. Asalil donate temir ilmor hospital kami lo side by side lo mentri artoktang manurs. Patolaban ales lo mestri at the same time at malawa hands-on experience. I see. So lang ek masih et semua tam graduate tunggu abilingin ek masih internship kami angar hospital belaw. Tutorial free omgar adar. Mang seguida dome sa trend abdul say mang anyway tinga ko radil developing story mang eventually jangan makita do atartil merta talk show mo interview ti. I see. Oo. Hindi a point ko rin masih instead of gora going back gora mga kare base tergide by medom glortia lulil mo regional medical center. Kasi dapat sa hospital lomdas suringi kasi mlil mo klo invite ra adal mo partner gid ni tira artok tang bula adal may South American, Cuban, European, Indian may lil mo regional. Hindi ka matunguti al capital rulil na mo madayang rakal ka tutel rigid. Hindi ka tutel. Oo. May rilin mo school. Hindi ka make money by the west out. Et tigide dek na nga imora a group ramin lang channel make masi. Mama so mamal lo laba stem cell elmer kami. A stem cell ako tulungil tara a breakthrough Nga abro dakan accept tek masing experimental. Dira ada namora stem cell at to dinit masi gim la save a life kama. Ano cell process at total na sa edar rapdanget ngarat rulil mo ngil mutulo tu. Imagine that. Mang ola ba bebir cells rapdanget lola bal tortura rapdanget mga igel ko ra namin itu utel o idang gaskredan organ rigid rejuvenate. Say imo. Number 2, a cosmetic surgery. Tiga diram diga soril murlay skir ng chinirtir ng rang ang detril mo maklaw ng rang saril mertia maguktara service of the bestril wiatara lang ram rigel. Etang artiang selbol mereg etang ara milil mangirtil mo hila batangir maral mo. Igagidal service as include the Ministry of Health mga lot kuga igagidal service rigid direct lomala esludo del mera a regional hospital mang au das sabtok hindi yo rigid mo mase ngaria willpower rigid lol tautay ka so mga ringin as lol bagitya. Kaya nga akmalong maral wasing gida del murulay ka gida dolo koy. Hindi sel gumesra at trendra balwada kita mille etra grant. Leng ang aramong akri member ang aramong sel lumagimda grant. Yang wat obligated del har tirgal nara grant. You know? Hindi ko Waela. Makitra na grant. Ang sa kaududir tirgal regular government employee. Obom tsaka record tirgal nga grant tilad ang arba ba kaududir tirgal regular employee na government employee. Baka mo ako mo na itirtira di as MLD ko kasi ngo sisiwa a grade level rigid. Ya ko lang arba ba kaududir makari kaududir. Hindi ka adel ko ngem mga kaududir. Manggal dimlak loror regal merko rakartial loror. So isun med email ngarba berko. It's a big mess. Ya kung das yung program ra government American American. Remember na 1994 ela ka tokol maaro atokora investment matokora undesirable alien mga iga malgum das yung tumili kita mo bro kita di kita mamsa tergi. Hindi mla ka das. Yang timel si sabi mahal ko dalabu. Ano yung front pilmoran mo ka dalabu. Makadulong lang ka na department, tral mo ka dalabu. Kailangan nga isel Diyos, ang nga 1.9, lututir tiriagin masaday ka. Isang waise, consultant. Tangaray, tiragal, milsaday ka, nga limnek yun at Trump kasi. Kami ada kalkila nga emulsion sila. Malam ko din sa ikidal. Kami ka mga itaw-taw mga doon. Siyang mlorker. Siyang consultant. Siya kariol. Oo. Bigyan din mo panak. Siya itigay although rigid mo kada malay kay gidel Hindi ako mo to baka bursa. Kubiak ban mo kada lubo. Hindi ako mo nga spam. You know, all those things will do yo. Mag-roll up truth. Bulurogi do matimaran mo sina. Abulul de ker ansela di maran mo. Mle mamen papra Chinese alang mamen papra Bangladesh.
Itira di oral up truth. At the end of the day, Trump pa sa ismo mo. Hindi mo na tokol kung wa Trump pa kulang ang siringing wasik. Sometimes you have to break the wall, climb over the wall, go around the wall. Hindi ka naman niya si other side is better. Ang gagawin na the stroke of a pen, kita, di ka katal, tamo naman kita, tokol kita, mla kurulo, at kung mamagin, tangara mo rin, tangara di ka solusyon rin. I see. Kung saan ka, ang ginagawa, meron, mesa igal, mo, tas sulasi, ginagawa plan ahead, sila doon, away gagawin ito ko, lesel, kung saan sila niliya, Vice President ang malungit ito ko, hindi, last. Meron almelewarra kan waisi. Trump ang arselewarra. Elak mo sa tel supplemental budget at tilo da eli. To da do del mo harar tigigit. Exactly. Tigigit mo dia kaureri apolo sig abeslo do del mo. Mang al sugum ko say gide gida ba nila balatics. Di ba daw dito ko? Tiga to kol at ng amo ringer tia di kul mo unemployed de bono marsara le to da bengitil atate. Igam labay gide do sig tiak na mga elang iba to sude make identify gigit sen maltela ludo me stat set aside au do mo take care say gide wa transition e ku kosi ka role o se mga vermula business ma already ar adra ikal state ma igel role gide to goilo o liba ke sai ma do al mos il mal mo ngi su mo dia ke ako mes ako sa su do adi sero se somehow itia di mongil basura adi Kaya hindi pa magtar sul. Silat pa sigidal. Ang Kausischakl direct gora mistira adra Palau ma leadership rigida. Besel ideal do spe ultu ab eslu do. Ngara ba masaya. Kami aman mangita Kristiyano. Masaya ra isit. Ako di mo ko do ma. Elect. Kung kung pwede mo latingit. The Lord said, I will help those who help themselves. Ay galo daw na dongu. Dos per, nakita. Ay galo dos per Republic Rigid. Hindi amang interesting subject. Ako ba sa bela ola sa din ko nakatota. I see. Lego nga ko mesra. Senate. Ako tem lo rin sa ko na interview ra president. Masarungur o singela presidente lang wal lo mesra taltanol bodotob drin ro. Mumasaw drin il YC hindi kasi elo sisbe Minister of Finance. Hindi kasi elo sisbe Minister of Education. Penetrate ra sentamo Minister of Justice. Ya Elis ba? Ya olbira ko lula sen mo mesringi ngal mga tita o daw drakabalmente wasi dumultrala itelma oxpallel public auditor ang ara oben sen mo mesrin olbira ko lula umorang sa igel hearing ang kawabla mo lai marangal diyang hararali Sukat talalu do. ya berese diyang hararali mo era karisma sita ang araw duden mo darteltela alin ka di ba ingilo ang ari? Hindi po ako era president ma chief justice. Mga di mo nakangararali. Siya daw rin sa Senate. Ang kadi ka imol audit report rang ngidiligir. So, clear Senate, House, blomes ra expenditure ra government. Ilore eringil mo, morsel na malte. Kaya kung nasa siya ko, tulong ito ko. Nga niya, ksilubiro, asitel, may audit ragaw, at ka belong alubos ragaw. Melis rarael o miliwide mararingil mga maltaw deswi hindi ka mararael ato yakki ka mo oro hindi ka bam galbo sige hindi ka mlel makakulum das wasin korite bitti ka om siur ka tial journey rigidra sige kita walak ako mesin yakko ra o mesa senate o mesa tial tanol level baby of president of the republic credit nga o meso hotel la kanal da boring Ira. Kaya dito, kahit ito ka nila ka, lego mesir kita, hindi ka temin mo itong okle, kasi kami, let's debate. Kung otiol siya, mga otiol siya, kada kahit ito ka, mga yung sa tawag. Ako mas set tingin, hindi mo sa system. Gira lang nga ringir, olbida ko lang. Kasi, tingin mo, pati yung kid. Dito po ito, sa ato na bitaw, sa muna mo kumanda kaya tipo, ya sistema de querer. Kung ano ito, kasi hindi na kora simba rin
Ang presidential commission man na masaka mga tertanel. Iboto dali balugil sudro. Hindi nga ka orenga sa amalogoy, especially tigil ko. Although para presidente, ikire la marca senator Rudim. Ese lo ruling yamar, ase se aurerel a olvida kula. Se lo mi lo se ay galudo del gimulto badang lorke. Check. Oh, e alla ang aringi lulto badawdo mengel memeksul ase to badawdo se ako to liya at olvida kula udo. O si se pa o si Carolen so so audo e mergong e to badawdo lo meso sento del mora ang wil besul mo mokrara. Ako besringing aktire kalmo gerngil ko siya tamalkor ka lo se ka di kel di Omar del gabelmente dia ka ngarab lamberlimos se gidia ako ang se aurera misel ko mes tial el gargarira tokora udo mangal el brother gidel public auditor el hace mal simple se lo gorngil wase ay gelu do no harab se la PPUC mamlo harab se la finance ragablement gulea kara mo ngai gidel minister auto da gelu do memrelia auditor kaul auditor memrelia audit report mengalme gimo mesem gimo mdu ulwase agi magarang mo top da iwata sel gire lengal appointee mabtut kal mura finance o len al sugu maudo dra buatu il dia kalau ya kala eka gonge kam era imo emna mo sa em top da do se ula corruption ul matemal na pulu ay pulu asen mo mes tukora uldi tukora matemal la kay say malbul corruption ul tagi mo da pasa do dra po Mas ka. Kasi hindi Kaaraw do. Oo, hindi naksal mal mesas sila Senate hearing hindi overall like It's playing on Channel 38. oo, anak mo mesri. Anyway, agi dile obis ra OPA at tara ko til powerful obis leng tigang omesa taxpayers money gelo leather wigra Palau have Saipanis Michael Sablan. Game lo opera Saiban. Oh, mengame lo real lo all tiger rogul mismanagement ra odra Saiban. Il mal honest de oto de ngar alel. Mangangam lo under pressure pasaya da game lo ta mararama pasay teorelek. Lo all laman lo ga mangore resign mo lang ora triple J. Accountant ra triple J. Mga ilawak tawara ko mga gidele former judge Benjamin Cruz. Oo, ya ngara OPA. Before that temle Kasi senatore na mo judge why say before that ang temle auditor. why say before that temle gidele Mrs. Brooks ang geble tara meredra sa kurir rabang mang tirige adi all under lara pressure leng sibla time to palit mo sila ka all taya leng sensitive issue dik mo sendiak gira lo all taigang no matter how painful it is mang kada like you say the neutral all ta facts ma figures ma say large udo mlorge nga result ringi mang asku mang lo deviate ra gagidele procurement laws ma gagidele proper spending procedure and gira auto ma asenat sa ermula really malmutra AG sa ermula really Allah ka sa ermula ma say how do you know? Kamakara nga prosecutor ada dito rayot. Mo to dar evidence based ra audit. Ano makara nga improve wala ko ngel wasa appropriation ang nga di lead. I see. Tara ko the critical part ra system governorship ra rogul public funds management ra rogul government. Global goal subject ko kung basta le kumesera conference press conference ilan tuto. Wave radio. Ading ilo maringil ke ngulo dersira augur de. Siya maringil ke. Ilko na dilo kasi kung ano mo ko lang may galaw mistri na rule. Ay kang makarata insin. Jadi dia po na Facebook. Rada PPUC. Asen daw mo na PNOC. Il donation retir. Bakit tilgari ko kasi? Mari ato retir a PPUC il donate galudu rada ngirigid mortir. Donate. Mari au right til mari la sila rada ngir ka mga makataguro sil haraw.
ito daktaga Tony Taigal on our behalf of Mortirgay. Ya meeting il doring sinira buhay. Abmal ka darira ka dia ka udaw dra PPUC. Hindi ka kora tok mal takaw tok tir mar senators. Bara adro bira. Clone dia. Kasi ngani ka udaw diren dia. Bisel ko obera ya tara. Bisya bukod mena sel next page. Ito ko Tony tawdaw dak mas. Halet ay kita kumdas yung trigger buhay mga auditor was. Ay kang ngarian la odor si Trump to ay Dia ka bom sa makliti lang. Ka ngara imura al debe tula imong ko tula imong ito na ital da ategi da do tian mo sel imura al debe ngari. yung mukul la dia kata ngara mora frank let's just say it right le Facebook mo ta promote ngil hindi ka tinakata belaw rogi ram na masa mo over of social media yar promar ka na sorry ra ngil sports tidak ka makitruyor dingari authority rumil na mosta tulwaisi. Well, jak depende ra frank hindi kumda susemle action ra board. Exactly. Ang board amle make a decision. Na frank hindi carry out the sila board. Ada. So I think it's justified. And the appearance ringi ako ra dia Ang ngasing nga Clem. Appearance of impropriety. sige na ako ra. Hindi ka lugin raw is. I say. Lengal so kung mo dia ka hindi ka sabela frank. Bola khara den gira. Iku den wal morgino say bra mo ko adra bol den khara den gira. Hindi ka sabel. Len meo adwa. Baru betok murkalo sa computer ram na. Stop ring Mga parliamentary kita so kung hindi ka correct tayo say. Ya kung daso ka katol dangalengal. Gida ol dangalengal mora arheb marheb nuts. Ilaksimbari. I see. Ilang Officer Attorney General, Special Prosecutor, Code of Ethics, Ombudsman. These guys are doing? What are these guys? Tiragal consultant le. 1.9 alo sukurin nila katarget del madem dilo su kaudo de gida. Hindi ko das sometimes in gida el call a spade le lang abro de akulungil bulo. Kilitel milsa da tora drugs. Ikadiyo malbulta urada ngi de kan corrector ngi. Ya Eli tutak masan yusra tiya belaw. Ngel mastermind tiya rogil tokora draxel adrasinal. Bilgo dira Mili ko tira ale so sibingul mo oiti anat guilty. Mundial nga ko multala kernil wasengi adan termalila uror not guilty. Sa la. Ngediri guilty egirel novals indir adram rigel am lengu lengar yatal milar side wal tukura drax tunangul mong o medigal ngara kalbus digal mangada igel sel girel sel tial clown el ring se ko to clown der ngar belau dira isa ngar belau el mo dira ade ngul me obal motuta e mo masabasyo so subi bang ela etigda problem ela poco mbesa se degal roidlen se December 2023 Ige mo release bulis ma adam tangel was titil militiang dia kal arrested tir 1 week. Arrested tir charge tir second degree murder prevention hindrance prosecution emergo ser albora agri etme kadin mo mesloter. Emergo mengolebus til di itarak matedo 10,000 matanggal adam le 20,000 emergo mlau release tir meng selo mesringi gora mumasa salu egringi le kwasi kideng waise obrado telemal waise rabluad waise lang egu ngulmong bar adam rigal amna gulup sengi egu kotobdi ala ara sel kotoklisi clemency president el ngo tiger rogul plus de gabde morgi dal aga oy ngaring adal tumagi mirgal buy del galu sumot tubing ilo si clemency mo tigal ngaring e ako tar adar bela din sige ako ra so am dul ko ni dir ngania ukura next subject ko malu ang hirmang kita di tede imang spend that o ngari annex ko dong ka to ka ngara mabeto elang mi alam de adar bela was beclaim berage ka merura census census am maklo tutel census om urar adar belau rogui marangal marbek os takir ger tel tela
ela imlaringir at 2020 elang moringir el arrak statramande radorti el momla sensus bela urogir mtemla ngara training got mokle el amostatel lo maisen tiagida al amaklo tutler el sensus al amaklo tutler el an legida mamla mga tailisit kita sera adangar olbiak ulam sa got ka olbiak ulam demlek ngara lu el telael other belau manem go ser foreigners elagam la matel metrum erul telael de mergoya foreigners angar dengan al telael mekut medanga 17,000 ya interesting to ya al diseda other belau amana mo mgasai enie taudo del dospe riru trangara 12 million seragim mumstat elang 136 million al diseda taudo mo take care el diseda mal mgasai la ya other aurora complementa serada adomu lemne ngara 700 yak mamil ko was engedem di mo 800 tar other employees complementary mo da kaseda affording el akatangar edel teral madrengel mang amal gire del homesel wasay tial tedo pergidem natuo de mamrigel kedem mal tigal ngar bela mal wangara el disede wangara wata tela oror martela dia kamarangal malungil igang emergong irmula utude mayo sangargid moso el kut maklit al draklet desel nga urga ka adalba adro sem ngai mom daswing 136 million mura 17,000 adro demokrat adamo belum 12,000 tiagle bay so edo pingun med de bingir kite ko amal mo umrar ada belau Other special uring waya other belawa per individual per capita one of the highest in the world. why se meng elati kita kita man dia kata ngar sel bilyon dia kata ngar sel bilyon ora Yang jangan ngasih. elati kita malu deswe ka makmal ko mura ka banol wasi memol top dar the meu state oror el moben tritigil ade lol mala o ur ada oror bom nga imol bla bom modengel wasi telal ada keringi e wangara urerir wangara skulir wangara aigal mo modengel tritigal ada misel bom morula budget mayo sangal mura ada oror maigal hamlet o emergo maigal sa bibiraste e modengay mis edel mula oror len statistik sa maklo tutelen especially awa beluam ngaur el malki krel belu lang telap laring 49 telar ari 100 sam What 48 blail deliver over 100 nga mo mes ayo sa ngaur kumda sa telar el altan 800 almost $1 million kamu sa mun be bay bingir ara be kalbe klobli era ala mal mo ngir bisatin hindi se gomes tel besel budget tra ablumi ngara ka elo baldar tel telail adi mo obis ra gobernador mar ado olbi akte ko si tiam kasa mabulwa ngara da mo isay ayo sa ngi ngara 800,000 3.2 million adu din ngara bang o ya ada de mal masay mak tiya ka magara dia kata terkakla dia kata kerja kerar yom das bese ada kultu kalau miskita kabel dia beli tokla kita kira del dipita igel tinggal President Kennedy bagi kita nama kira del masih ter government kita lah di era government yang akan pesa dile imol mal lugil tokor sira mo Christmas mula mo Christmas sa government tel ma UBS ra kan ma Tanjobi tiam na take over ak nga kita ro ko mo kadi mangir tilo ko kolgel wasi pamala present ter ko mura betlehem yang aramo yang tumoroy dir kita mang di kita ka mo ko sel sebe den sel bornya kamaldi la state government tamngis exactly mulakrara dia kaman saura will subject tem til temela la nirgi ni makam gora la ni rat yagida sada United States stock market about 3-4 days ago seral en acta President Trump pagagidel tarif entil waqta magitel ra stock market ra Miguel el maral klo mang pedal takmasen ngara 3 to 4 trillion dollars adim le wipe out ra value mutokol retirement ra adam lo rio value ngi ma even tele el kampak manirgit ma ngara o mesa gagidele posting ra gagidele Facebook ma komese iga makore respond mase
Kasi tingin nila Warren Buffett, be fearful when people are greedy and be greedy when people are fearful. Look masi, al borngia a value mladrapa gagidle value the stock market. Betul adam namo fearful. Matamla start panic. O kung das nga rebelal amle panic mas rebelal nangangata value ra gagidle stock market. Hindi nakasus eral tutak check book mlamas a Dow Jones by almost 3,000 points. Berubah lagi lose the last 3 or 4 days and mutul mas adi 1 day. Kam telgi mos maditilan di suwe kara bebula tulung stocks ma. Okay. Ang lus ma. A value ra stocks amal depende ra magit. The more you buy, the value goes up. Sir omol trawa stocks ra a value ringi amral morio. To spera Ngara ang kestering giri kitum katam sa. le gagidle gude tangara stock market. Kadom ara stocks. Dia ngara saving account, dia ngara bond, ngara stocks. As stocks agel cover agel rogul corporation Amerigel. Lekadam ara stocks gider ngi wa. Kumda sangaria ETF ngaria gudra agel ngara trade bond ma nagagidle ownership ra Microsoft, Apple Computers, Boeing, ay nga diversified Masel ada pol panik molor traw, el mo tolor traw, ya value nga drop morio. Hindi segu klorio, yang hari tiga ko pangara sideline nak mase, teme del pure ado maat. Patom alom mutul mara price mil merba. Bang ngames ra Dow Jones ra 2000 namora 40,000. Ma S&P manamas mang or hotelak mase gi other belawa nga dulu nga stock market misal do mesa news ra CNN ma BBC mase mlatul bak la stock market market imagine the panic. Dahil on panic mo traw, that's the time you lose money. You only lose money when you sell your stocks at a lower price. Mang buy temed ok mo nga ako nga ra side, ibagay dalo maan. Oy. Iya, esen lutel magi sa makit, a value kita na mas lobagel merbab mang. Akti point out mase, kami adre belaw nga ya, agudira stock market, malubo ko madek mase, agudira nga kampak tanga say, dia kadang panik, letiang al mutel merbab, as long as agakita US economy di continue, el moral merbab mar ada omara stock sector, mutel mal merbab. Ela tirgal adra pension elal. Wasel ko tamla 25 million of dir ngara savings semla daw na 2 million mela 23 million. O tira atra porta sa sung hitra 18 million en modia al top daw. Modia al kapso dis. Dia se di clean sin di nga so kal tat sel mo ko. Okay. A problem mergi den kita dak tongora regalo dudet. Ina question ko kasi kita li kita batagal wasi tirgel na invest daw dudet. Tul maar tul traw tumil garang. Legal gilan mistri kita di mala report. Makumda sa gil nga niya mali the question was. Siral drapa magit te kamil gara. Kumil di mo marar kumil. Komul maar komul traw what do we do with our money? Kita mle 411 million of do the ngara savings sa Level December panik 31. tirgay gidle. Ogura na do the ro mar traw to bayar. Era tirigel ngaria tara gagidle yor stock market. Kasi day traders, tirigel lidang okli every day to trade. Oo. Sell man morio tiras tatlo maar. Mangil mon morbab el mutulok traw. Wala stock market every day change sila ngaria buyer and seller every day. Oo, yung ngaria computer elang magmal maria da maar or traw mang hindi ka da panic. Lidang ngarang at the end of the day, krisi elang magitra marigela kotum sisi. At tara ka kung udaw del spend Amerikela something like $27 trillion. So maarap lay o maarang-arang o maaram lay emrulap la manufacturing or trauma nagagidi produce a profit nagagidi del corporation. Alam Amerikela nako trua civil war, emornya Korean War, World War I, World War II, Vietnam War, igagidi di moral war ba. Hindi ka na panic. Kabura electing. Ya kamu Yang ada kalau tidak pernah memberi kami. Alam itu nak kami mga sibel. onde dia halit pong ida dia ko sa ko matangay dia kalau sa
adara klogor gidra yakyu amara klugu. Na amara sa badong ma Taiwan. El motren el erusande among larum le sil training a Taiwan ama maringal. Tira mar adara bimbong malukot nga Taiwan nga training. Dar adara wrestling tiga ada klay badak lalukot nga Samoan na momrega mranmei ilukot na competition se training atit. Lalukot direk na mamisisi tingila kultra apipilatit. Ado mesetir yang ngoyal kora lekdu kol mesetir sa tabora Salomon et malep dan mal momring aman nagdilu bibirat ko tial ika mamora news temal le upset bibiran nget hindi ko mes el angeng gireder mo ngil tiang hindi kasem edel rich ger wata hitim ta wa lugile terminal adari ma Fiji nding dodal amo ngil tiang nding tilgim ma expectation rigid mager mal yole makita tangan mo rayang disel dome sa mal gire dong sutri tirgal adma sel toldang sa ti omestri de moldu berti se bol mudu armi lam temeliti albelu mal ti nga bulwa del mel merde rigid adamo especially tirgal kuksa leader wakwa masaibal ma FSM malungila ako mesringe ugerde amna report ay facilities ra merur Palau la gam del ngara 1 milyon la spend merur maklela facilities sa malung baru la lungur mai ka kumesa ugerde ya rung del time polo ngara la kam mal mudu ulni di segi del mutmok rapat ngirar at baran dirar ata segi da plot telelem mal di lulu ulgiri de magol dang sa tiro lulu urban da sa lulu e bolo ka tiro dia kedol da bo maulen siu ere lulu dia ka tengal tanga dia adal dia kalmudu armul yang maklangal tanga tara lungu bergo algo ngaria boy ko chaswa klen emnam dikel melbo skola yakyu algo ngalgela chesi titim ko ngalgela ngalgala redil emora fast bol rasot bol magong namin dia kal kungil tungol yak dispute taro kul tungol mo koy akti simbar gid abla bola kal sabed dikit lenga ramong ang yaw dim nakatal burger emlo ko trayakyo para de bela dim nakatal bora siapa mo katsada siapa you know girem rensyu le obora Taiwan al 2 weeks si ome mo ay sirgi na Facebook mga ral wasig na training edi kam you know betul kan siya patri ka ko tulmo facility mo lagot mo clean mo el ay gar rogult ay ga dia kadil yakyo ma wrestling ma at bimbo dali mo blu beda mo na sports omigay mo omius marogult ngariya ako na sa invite club kular adra news bon interview tirgal marred tiro kasi a history kita ada bora last time yagi logi malib da ada news sila na number 21 out of 23 ali kita na blue red tirgal mang agi ko na din milo ko sa gimsal mga ala correct 23 out of 25 oo yan kita marmarme madaben me 23 out of 25 tumo ko daw tirgal Sige na ako sa akar ko ma'am, ngari alas titigil. Ya ngaringi akal kora do jadi ko tuluk makaluk tulgora put explain the tora stock market le berat trouble gule le for the next week month kata mani torra mrigel le tiagi de luar le Trump le kata trade war maria tarif continual effect rigid ma do de ngara stock market okay. Ako klapora gagidele free enterprise ma capitalism and go through a 4-phase ra gagidele economy Ako ten ngara recession sel namo slow down na shobay. A recovery sel tora take off. Mora boom. Sel bora booming that's the highest point ra market. Hindi sa el toolback le ngara depression. Gagidele gel 4 cycle do giungi. Ado mesel gida ngara recovery leng a stock market tam lorio di domestic maral morbap ngara domestic ngara madula recovery di at the end of the day kami rubak au do del ngara stock market ako tulungil investment compare di do turabang di domestic le bang di pergi da 0.5% tanda 1% ada ngara turabang
Abanda di pay to 3%, maybe 3.5% at watang altangat. Di sa do tura stock market, as kumambal mo slow, maybe 7% a year. Di sa ilmo nga 10, 12, nga bibin mo 20%. Sila da hotel mo dura da Miguel, masagi mo to do da stock market, itak mo say, agim ka rin tirigami wa 12.5%. Ito lang ko mali. Oo, hindi mo na katong 12.5. Matarata makmarembera, Senator Suamlo, o Mudura, Gagdale Meselinik, masi, makakasibar mo, Adam Miguel at Tamle Park Misigit at 12.5, ilagay din nga 9%. Magiging nagpultim pair balance. Pwede mo lokal trial, shake up ra, tiga Adam Miguel lemlengod projection iti. Hindi, kadi continue la siya Adam Miguel, masi, ma-adrevelop, masi, tiyadi mongil. Now, alwat talgibal diri ka ngariwa value stocks e maltemen lomaan. Akmolot kiat tingela imol mal famous le investor rast Wall Street and kila JP Morgan. El alsis diri ka ngariwa bangel. Mlamad hindi bangel diri ka ngaringil ngara New York. Tara ko to close bank. It's the biggest bank. JP Morgan Chase is the biggest bank rabula. Anyway, patogerit mas ilang ka nga wala amral mo ra bangel et tigat adang rap kulara oldik mo saya JP Morgan. When is the best time to buy? Mga may malungil time nag-game investor stock market. Malstobe o mesetirik mo na si when there's blood in the streets. Mo sa silbo niya marsras aral ada na panic. That's the time. Emertit mo obis rin. Ano rin, hindi ka almut rin nga riyor. Sa pagdiyak, sige da ako talendri. Bisa aram malbutok eh. Sige. Makma, kaya adar bela la kada panic o duda ng stock market, jadi mongil. Hindi so kal mention sige da ko na last day. Ano ba man masawli. Kaya ko man masolo ko rin sa mga maltedera. Subject ka ma'am. Kaya rogul tukot po gatiyal tebla. Ako mo meron sin tingin na belaw rogoy mo. Katakaw siya sa akri. May ikaw silmil sandera. Ang nawalulor, idruto bekdim.